segara kiri-kiri lindu segara mring bawaku ilat ati cahyaku lindu sejati tan rupaku jaya jaya kawijayan jayane Gembong Bawana kalangkung-langkung kasektenira pinayungan kala cakra rinanjekan gunung sewu Patupateng kula lanang sun sabetaken gunung jugruk segara asat langit sapi tuputung lemah jungkar kebiar Gembong Bawana tetap berkibar. Junior, sang penerus Gembong Bawana, putrane Mojohan Buriwani, luar biasa Kang Joni. Ditatakno si becik. Masih bersama Gembong Bawana di tahun 2025. Gembong Bawana tetap berkibar dan terus berkibar. Hebat kau deh.
sing wangian lakone disiagane le ditata sing mujine lah yo ngono yo masih bersama Depok Mawono ada Tole Pijar Mitale campur rezeki Mong Mawono Opo Markasa Junior Bayo hati-hati nak aus jalan dulu le. Pasukan kacamata hitam. Ayo Basi. Ayo balungan tuwek ger. Iki jajal gulune le. Ayo. Gulu kawak iki le. Ho. Os. Sasretan tok ya. Hei, ho. Masih belum tua si Russo ini kan? Ayo. Bocah orang Jelopo. Depok Mawono. Ayo le, pendadaran kawiwitan boleh oleh telodong mulai. Dijajal gulune lah wonten Kang Joni. Ayo sing duwe sapi iki lho. Oh. Hei, ya, masih bersama Depok Mawono.
wangi nak ketia disiaga ditolor. Siapno le. Disiaga neger. Siapno pecute le. Ayo sak carane. Pecute le. Siapno, ayo pecute le. Pecut sak carane, siapne. Ayo. Hey. Ayo, kasih jalan. Ya, la. Dikasih jalan ke. Hei, Bobo. Ini ger. Hei. Yeay. Ayo, Wiyoko ke Bobo nomor buka beger. Ayo Kang Joni, dipeter inggal maneka. Ayo, disamblek Kang Joni. Kembali konco-konco Sinoman, mohon dikirim 1 kardus aqua ke atas panggung. Untuk rekan-rekan Sinoman, minta tolong dikirim aqua ke panggung. Hei, terima kasih. Ayo ger, di rumah kisek tenanan. Ayo ger. Ayo ger. Os. Aus.
kidung rumeksa ing wengi. Teguh ayu lebutna mring lara. Luputna bilai kabeh. Jin setan datan purun panluhan tan ana wani. Miwah panggawe ala gunane wong luput gening atemahan tirta. Malih ado kang wani parah ngarah mripami. Bojo guna pansita. Kebo Bawana. Kebo Bawana. Kebo Bawana. Sama Kebo Bawana. Sang berus Kebong Bawana putra wocohan pribadi. Ayo rakunu mbak. Lah ya ngono kata Kang yo. Sang penerus jenderale Kebong Bawana. Lah sapa kan temen? Bobo Markasan wocohan pribadi. Ae o a ait yo a Ais, C, A,